saa cia bilingi wa mauvo. Musiaisia ni saumo wawiyo ni na wikwatio kana ni watindane savo nde vala watindela wa kwambiliwa umundi matuko miongweli na mwonza mwini wa mwonza mwakani wangilile miongweli na dhandhatoni movyanu ndosa kuwa mutongo ITV ngwatani ya mukamba kukithi wa kisese chaku cha ukumamithia kila ivinda katuamba kunengelelea mukatwala tukumbanisye okwokuvi ala tukumbanisye ni vamwena maika tumene momembo mekesi chaka lonzo kulio twika musumbi ila mane wambeza mewa enda imu kanenge kila mundu ngilitano kanende imu kanenge kila mundu ngilile mae kotila mayuka onenga ndo dhiana limwa kana maana eli Francis Mwangangi kuvuthisya ndongo isya UDA ila ukuweta raitometwa ni President Ruto kuwani ambaye ya mukamba. Kuna mtu anatumiwa na Ruto anaitwa Roko ati agawanye mulima. Mimi nakwambia Kasongo, umetuita mafisi tumekubali. Mafisi ya Igembe wataamuka asubuhi mapema mwaka ujao wakule wewe. Gachagua kuvuthisa itambia ya Geoffrey Ruku ya kwenda kuwanya kisio cha Mount Kenya. As we look ahead to the 2027 general elections, the National Council on the Administration of Justice must continue early preparations. Election preparedness extends beyond electoral management. Musili munene wa makuani Martha Koome kwenda IEBC kuyumbanisya nesa unyivani wa mwaka wa ngilile miongole na mwonza. Pekinungu ya kitwa QSV, they twika data stocks kuya America. Waenda katika mitandao T-registered. Ni asialamu ndikite website ni usuwa minoko kwiko ilawita wangungu. Wana inoni kambuni ya ikuitwa scam. Na ene ndi kuendeka mesu vyane na kuvenwa ilovia sio kuisla utandi wa mitandaoni. Bilingi wa mauvo. Ni nagocha tutambanye ngina muthiana indi muthiani wa umundi munini wa governor county ni ya Masako Francis Mwangangi no watula motendo ngwilasi kwetemba usilikali aiweta kana ikwete kwania mwene ndi kana mukamba vandu va kusukumia kuminikililia milati ya maendeleo ila yukamba na indi vochi ukolya wenu kwetikilana na Francis Mwangangi kana atongoi alame silikali ni kuma ukamba mayosukumia maendeleo taisioni ila inge wenu kwetikilana na Francis Mwangangi kana atongo yala meserikali ni kuma ukamba mayosukume ya maendeleo otaisio ila inge tunengeleo sunge waku waje kanaye na welesi waku ndukolwe masira maku na bala uende na kutwelwa uwe lutumia kwisila ili tukaenda muitano kana mitandaoni ito iya mikumu kanilia na ingwethi wandiku ni kila mawoni maku twende yete na vilingi wa mauvo nye nito wa Robert Mutuko na ke Teresia Mwende erwa la mauvo kwanzia ya meko. Na tuyambiani kana munini wa governor county ya Masako Francis Mwangangi ni wavuthisya imwesya ndongo isya chama cha UDA ila kuweta taitometwe ni musumbi William Ruto kuka kumukunia maleve ilembetani ya ukamba aiweta tasiokite kuwete mwaniko mbaini ya mukamba vamwena kuma isya muikiyo kana kumaisya muikiyo kula kwindongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ula ukethi wa yukiti ya kivila cha usumbi wa nthi ya Kenya ainena na andiki mama uvovisini wake va musini wa Masako Mwangangi ni waweta kana isuni siasa nthuku maendesye vamwe na wanango wa ilovia sia mwene nthi vandu va kumini ya milati ya maendeleo ila ya kwamie va ilembetani ya ukamba mwandikito Karo Munyoki nukuelesya. Munini wa gavana va kaunti ya Masako ni umania vanene siasa ila siendeswe ni imwe cia ndongo isya chama cha UDA va ilembetani ya ukamba aiweta tasiende na kuete mwaniko kula kuimba ya mukamba vandu va kuete maendeleo na kuminukilia milati ya maendeleo ila ya kwamie tawaki wa Konza Techno City silanga watho wake malelu na milati ingi yikivathukanyo vandu va kuete andu maitu maendeleo andu ba umino kile miradi ila ya mbeye ta Konza Techno City mradi wa wake dam wiki tuke irrigation scheme na kwa mwengezi ikuru kumina malelo ala mbeye twene serikali siana kwiti na siya Kibaki na Uhuru pandu ba kuthukuma ende Kenya na kuthiunena na musumbe maendeleo asuma mino kile na maundo ala miradi ila thiendeswe serikali ila nene thiende na bandu
pa kutabia serikali ya Ruto yeke kuwa serikali si ameti huko kwizila kuiba tambesa andu azu magirito otuma imbeza ikirete oso bandu bothio mina maendeleo azu andu amakaneo na maneo ya woni mamuka ni kutembea kila bandu mangite Kalonzo mangite maita bya nyondo utapika Musumbe ni myamae kana sindu iso okavindani kau Mwangangi ni waweta kana ndongo isu siende na kwananga kana kutume ilovia sia mwene nthi undula vatailite na kumakenga kambani kana kumaisya mwiki yowo kula kwindongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo wa Musyoka maika tumene momembwe mekesi cha Kalonzo kuleo twika Musumbe ila mane wambeza mewa enda imu kanenge kila mundu ngilitano kana enda imu kanenge kila mundu ngilile maekotila mayuka onenga ndo thiana rimwe kana maana ele ite Ruto kila bandu bonde wathibesa nundu ena social media ila sia maendeleo sio ndeni wena sio ni maile totota muno wizaidi ya maikuthi ya mwenende nundu kuthi ya mwenende no tondu muna kuthi ya ngai beza isu nundu no ila sio mwenende umeche koti na bandu ba umweke ya maendeleo bakitito neo makwe mai modete ku kila bandu manenete nendo mea history yande kana history ya region ni ka chapnam ni makekala suo mwata zitamba ya Mukamba Kalonzo atwikie Musumbe wa Kenya andwasuma mulete na itumese ovamwe ni Mwangangi ni watula muti serikali ya Kenya Kwanza kukonya makundi mambuli liala methite maikusi wa mikutanoni ya kiuteti kana yelaine nthime utwaisya miatianio haiweta kamba mekita ukengwa ni kana masaku endongo istailite unyuvanini ukite mati mundu serikali yake inoye mwinka witu mundu serikali yake la kwembwe na demonstration ila si katika katiba andu meukuma maketa ndakame mundu we mwene serikali la yake niyo ina ngunism obisiula wake wa cabinet secretary interior CS interior na PS interior ni mochi ngunist na nebo tuona polisi itembea na nguns in the history and this ilita yake na ndo anu bomendo to akamba ndili vote ya vilingi wa mauvo kumava musino wa masaku ni Karo wa Munyoki Niwe twenda kuiwa woni waku nutikilana na Francis Mwangangi kana ndongoi ila ikwetemba usilikali kuma ile betani ya ukamba bandu bakusukumi ya maendeleo alama kwamia ukamba ikwetie kwa nyambaye ya mukamba kana ye na uelesio wa kuislaili tukenda moitano kana kuisla mitandao ni ya mikumukanilie Tusonga na mbeni kana mutongoi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ni waende ya kumutula moteminisa wa udhukomi kwa mwenende Geoffrey Ruko kumano na uneni wake wa kwenda kuwa nekisio cha Mount Kenya teunengane itumi iyeleka aine na muthinyani wake liwanda mbuka yake kauntini ya Meru Gachagua ni wawetakana kilelo chake ni kukwatania kisioki cha Mount Kenya vala wawetakana Ruko tumewani President William Ruto kuemea mwaneko kisioni kiu Osea Kimanzi nukuelezea. Aine nanzini wa muthenya wa keli wa ndambuka yake ya kiuteti kuya kauntini ya Meru Gachagua ni wamukonania minister mubyani wa thukumi wa mwenezi Geoffrey Ruku na kutumika ni serikali ya Musumbi ya Ruto kuvalania ile mbeta ya kiimani haiweta kana wendeti kila ki. Kuna mtu anatumiwa na Ruto anaitwa Roko, mtu kichwa kubwa lakini hakuna akili, ati agawanye mulima, ati wa Meru na Waembu na Wakikuyu wa wachane. Sisi nasema mulima ni mo, chama ni mo, kiongozi ni mo. Wacha nione wana nasema mulima ni moja, mulima. Huyo vo Gachagua ni wamubuthisia minister mubyani wa Witiende Ndwale kwa kila kwetata unatumikie kunena teto cia kibuthia kwi enenzi mailembeta iya kiimani yu Gachagua aiweta kana enenzi alame obuthwa kuma ilembetani ii ni mumakamwenu cha Musumbi ya Ruto usakwanini ukite. Pia huyu Kasongo amesaliti sisi kama jamii, amedharau wa Meru, amedharau watu ya Mlima Kenya. Jana ametuma Ndwale anasema ati watu ya Mlima Kenya ati sisi ni mafisi. Ni matusi. Wewe Kasongo, bwana unatuma Ndwale kutukana watu ya Mlima Kenya ati unasema sisi ni mafisi. Mimi nakwambia Kasongo, nikiwa hapa Igembe, nikiwa kiongozi ya Mlima Kenya, nikutangazie umetuita mafisi, tumekubali. Wewe ujue mafisi ya Igembe
wataamuka asubuhi mapema mwaka ujao, wakule wewe, wakutafune na wakumeze uende nyumbani. Harambee! Kavindani kau Kachagua aiweta kana mota atongwa imailembeta iya kiimani ni mende na kupetanga atongwa ala maendete utena muungamo wa ilembeta ii. Hapa Meru, hapa Igembe, hapa Mlima Kenya, kiongozi wa jamii Rigiji mwenyewe ametangaza operation Fagia ya kufagia wasaliti wote na takataka ya siasa na kasi ya siasa. Nikisema harambe mseme Fagia sauti kubwa. Harambe! Wasaliti wote, kasia ya siasa, takataka ya siasa, Mheshimiwa Kali, Kairemia, Kadhuri Murungi, Gavana Bonoko, Kasongo. Girivoti ya vilingwa movo Mutongoi TV, Ozeage Manzi. Musili munene wa makwani Mwandu Martha Koome ni waumia witano kwinzama ya unyuvani na mivaka IBC na ene yanda kivuthukanio maundu nemeukonia usakuani kwikithia nimeyumbanisya usakuani wa mwaka wa 2017 kwitene aiweta kana kwiyumbanisya usakuani ni kuvikia kumanenga Kenya mwikio wa kuatiwa kwa miao. Aine na kauntini ya Mombasa ikomanoni ya 38 ya nzama ya kuungamia aki. Koome ni wakule mevyayo nde kuyumbania undu vailite kwa kuwatia katiba kulumilia aki sia kiuteti kwene nthi onthe na kuikithia ngusanisyo siukonia maundu mautongoi nisiavikia kuthinikwa kwa aki na matena kuselewa. Angelina Mose ena ilivoti. Musili wa makwani Mwandu Martha Koome nene akomanoni ya 38 ya ngwatine ya maundu ma aki niwawetekana kuyumbanisya usakwani munene kwitene ni kuvikia kuikithia Kenya ni methiwa na mwikio wa usakwani wina utheu na umilu ovumwa na kuikithia katiba ni kavikia kuatiwa undu vailite. As we look ahead to the 2027 general elections, the National Council on the Administration of Justice must continue early preparations. Election preparedness extends beyond electoral management. It encompasses the readiness of the entire justice sector to uphold constitutionalism, the rule of law, to protect the rights, especially of the vulnerable, to manage disputes efficiently, and preserve public confidence in the rule of law. Niwakulia ene yanda kivathukanyo yivonza manyuvani na mivaka IBC kuikithia ni yumbanisya usakwani wa mwaka wa 2017 kwitene ni kana kuikithia aki ya maundu ma usakwani kwi a Kenya ni avikia kukwatikana vatena ICA. I encourage the NCAJ Election Preparedness Committee to continue providing leadership in facilitating coordinated planning among all our justice sector institutions. Zama ya maundu ma haki ni awetekana niende na kuikia malonyo mwanya na kumakoni ene yanda kivathukanyo ni kana kuyumbanisya usakwani munene wa mwaka ukite. Be discussing election preparedness. It is extremely critical for a country that we put in place all our resources, all our laws and structures, all the processes that are in place, the individuals and institutions to have their capacity built, to have upskilling, and even the Law Society of Kenya. One of our sub-themes in the annual conference we'll be having next month is on election preparedness, because we want all professionals to be able to play their actual role to ensure free and fair and verifiable elections. Gilivoti ya vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Kalondu muthini ulani mutongoi wa muika na muteti kuma matongolo ni wenda muika kwitha mustali ni wambe kuete waliu kunthini wa utongoi wa Kenya kwa kuikithia kana ni matambo kama ofisini manzama ya unyuvani na mivaka IBC kuyandikithia takoni makula. Kalondu elesya kana ve utalo munene wa muika mataisa kuyandikithia takoni makura na aingi matao saivande na nemo mekwetwe muno thina usakwani munene wa mwaka ukite kuvika iseseni sia ukonia kura 10 na utongoi muthuku vanthi ya Kenya. Mboni Mutesia nukuelesya.
Kalondu watakana vevatamu kama ende na utambu kama ofisi manza mawivana wa KIBC kuyandikithia takuni makura kwitha maofisi ame wa vingwe na kuya mwika ingi mataisa yandikithia takuni makura isioni kwa thukanyo andu mamwika tweyumilia kwa wingi to register kosa kura ndo nithi change ila yukite mwaka utukwata ofisi cia IBC to register na to confirm our voting details alata register ite obviously no mbingwe registration team binge ni kuenda in the year continuous process kuno kumaanisha ati ngina vala tukakunia bakube kukunia kura bado we can still register so to yumilia kwa wingi to register to sekula we are the change aiwe takana mwika na umeumbanito kweta uthiumo wa Kenya ni wa mataingi kuyumbanya kuosa kwani ula munene wetelo mwaka ukite na kuleka la mezini vindauza kwani ati wamemilitu nikiwathukanyo na kukuna kura kuikia tongo ya lamo mekwenda na kosa kura ndio maanisha wiye kura muse ni maanisha ati ni kosa kura twekaletwe ready ila tuneta tuko kadi kwa maanisha twekaletwe ready nikenda 2027 tweyumilia kwa wingi tukune kura na round yetu keka taulkalao twikuna kura na tuweka laba tuisunge tunachunga kura zetu nikenda withie baikura onemwe yaswa na wendi wa mwenendi niweki kabalo tini ondolonge ni ati alama tosete ibande ngoma imiza ando mamweka mweyumilia kwa wingi tose ibande nikenda tutono transition into leadership ni kumunona kiva lo makanya ingi ya mwika kweka utumika na ina titi na ingi kwekonya na maondola matonya kweta utongo imwelu wate kwekonya na ziko siya mbuli lesi ende na ikadhi ya muno isioni siya Kenya ngeweno ya guns nituonete muno andu mamwika tuitumika nai na alama itibila kana atongo aitu na niwe gumuimiza ta imwana kana andu mamwika we desist from being used as tools to destroy meetings tuitikile kutumika kuete change na kutumika kuete change maanisha ati to engage in activities ya gunism with or without this political influence. We are the voice nithia wasia wa mwenendi kou mundu wa mwika ibinda nebikie anasiasa moke kutweba asia lakini tuiketi kile na nyasia tuiketi kile kwikata kutumika kwana ngamekutano kana kutumika ingi kula kwina mbombano kwete mathokwano nithie tumia na sema itume umia kwa mundu kwasia no kutuya ukitukana nge wombano twasia wengu twasia amba yete mwana wake au ya okay na tuyumila na mwana wake if that is possible na if that is possible we keep peace kumama tungulu kaunti ya Masaku nyene toboni mutesia mubea boni mutisiana ende no thuthio musio kwa muikame yumile kwiyandikitha takuni makura na cia bikabinda ukona amaikona kwa wingi kule itu muthenya ni omonde tiokolia no kwitikana Francis Mwangangi kana atongo ela serikali ni kuma ukamba mayos kume ya maendeleo maukamba ta isio ila ingi kana ta atongo imakuma isione ila ingi na mundu kwa seta wa Simon Lange akasia we awo ni utwita tulike serikali ni tutesi yika ata ungi akasieta wa Titus Konsi akasia ni atongo yesu serikali ni makwatisi siasa vandu va kwika maendeleo indi wena ku uyasiata otomani wa kwa ile tukenda imwe itano kana kwisela mitandao ni amekumukanile na negwethi wandikunikila mawadi maku twiminokelia vilingi wa mauvondo kadhibasa itusiokethetie na mauvombe yake Vinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wikwatie ebuso ya kusinda sindu sia lato munene tatu mota TV ilawiwa kisanza sia QLED laptop onabisi wa sukulu kana rent ya numba sievo chaku kano kubinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wiyose kilango ikwenda mundu wakwa maundu ni confirmed wa vinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash. Lumina International Schools one waku ni mubingwe tena primary na junior school kwambia PP1 mpaka PP2 primary school kwambia grade 1 mpaka grade 6 na junior school kwambia grade 7 kufika grade 9 tena British curriculum ilani ya Cambridge na tena CBE
wosani wa mwaka wa 2026 ni uendele tiba headquarter ya Ukamba Masaku lelo ni wakuma Masaku kuthima kuweni tena boarding school na day scholars mawithiluloko maito ni makwendesia ila sinene iwanza seothaukia kundu kwa ukoma na kiwu kitathela na mwaki wa stima we musiai osa ibuso wete mwana waku Lumina International Schools na waete siana ile wenengwa discount ya 5% na hindi waete siana itatu wenengwa discount ya 10%. Lilikana musiai webea mwana bisi mwana enengwa mabuku mitiani ngina ilasi ya kompyuta maleu onde kwambia kwacha leu asa mwanza na iya weyo obisi ni osu musiai waiba. Lilikana boarding ni kuma grade 4 kubika grade 9 nena na Lumina International Schools kwisila 0700786355 yani noti mwanza noti mwanza nana thandatu itatu itano itano kana kwisila 0756646164 kana ulike website ni yitu ilani info@luminainternationalschools.ke. Lumina International Schools, igniting potential, inspiring future possibilities. Sukulu wa Silver Hills Training College nicho kimanyisyo kichoka vambe icho ya Kenya kila kio kunema uvundisho masiovyo yulu wa caregiver courses lilikana courses ya utethi wa mituki kana first aid isomedha wani movia wa Red Cross International wa soma courses ii withi wana ivusenene ya kumandi wa attachment masivitali ni manene va Kenya wasani wa mweyo na wina discount mwanya no wendeye fees witu nituolile view uya ni ya muvuko waku kwa movombi yange na otudhoke kimaisioni kinene cha Silver Hills Training College vamusi ni munene wa Masaku Sartaj Building ngolovani ya katano yulu wa Masmart Supermarket kwa movombi yange tumwanya na itu kuisla nambani ino ilani noti muonza ile itatu imwe itano ile itano imwe itano na mbesuni 0723-152-515 Silver Hills Training College. Your time to be a qualified caregiver has come. Mukamba ni wese uimane udhui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku wamwe Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongo etie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa science nituita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, ukosebina wa kiume, mauma kekonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauange. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma bauwekala wakwambelile matuku miongole na mwanza mwe wa mwanza tuwe makindo kwa Ekati Building kuthengene na ulikilo wa General Hospital wakele matuku miongole na nana tuitala kuthengene na Flavors Restaurant katikati wa Total Petrol Station na Isma Supermarket oingi wakele suwa matuku miongole na nana tuizombe kwa Makuu Standard Hotel kungethanisia na KWFT Bank wakatato matuku miongole na kenda tuwe matu kuthengene na kinatwa Sacco Booking Office kuthengene na Matumat Supermarket oingi wakatato suwa matuku miongole na kenda tuwe kabisone kwa Chapachapu Restaurant lelo ni wa kuthika nyangi wakana matuku miongo tatu twikitwi Red Camolot na wa Intel Bookshop kunda kendo stage ya Probox ya mbitine kungethanisia na Chamatu Hotel wakatana matuku miongo tatu na imotu Masaku Complex Inn kuthengiania na Automat Supermarket kuthengiania na Bata na wathandatu tukuimomu wathandatu Mulolongo 3Ds Hotel ground floor katikati wa Automat Supermarket na China Market oingi wathandatu sui tukuimomu wathandatu Mutomo stage ya Probox ya Motha itina wa Fragrant Supermarket kwa maobombe yange tuthoke mobisi na maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote Kitui, Kibwezi na Emali kana utukunia simu kwesela noti muonza ile imwana noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututumia SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza imonoti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Ninogo chengi twende na kumanithia ukulyo ni umwe kuyene ndi na muno kumelembetani ya Ukamba methi we mengunu ila meu
mekwikwania nthini wa utandithia wa mitandao. Ukule umwa ni mutaalamu wa maundu ma ukwati Dr. Mumo Muinde valainena na vilingi wa mauvoa wetakana kwina kambuni iende na kusesenga ene nthi malike nthini wa utandithia wo na maina mavalua maikithie makutwaisya utandithia o wa kiilovia mwaka mweu nukuelesya. Dr. Mumo Muinde ainena na vilingi wa mauvo ni wakulia ene nthi kuma ilembetani ya ukamba kwamba kuthuima kwa uliku kambuni ila ciuthosya shares mitandaoni iwetaka na kambuni wa QSVE taumwe wa ila ciithitwe ikenga ene nthi kutandithia ilovia nacio indi wakunikila kwa kinthi ni kambuni isu ni cianzeve. Program mwino mwe ni asene likite kwitu kamba pe kinungu ya kitwa QSV the twika data stocks kwa America kana yumete iregister to America na tesa shares kindu chambe America ni soko la munene pure mbesa duniani na soko wa America ni wina regulation ila binge pure na strict muno. Kindu chambe kindu kikitwa QSV waenda katika mitandao ti registered na kiina license ya kuwa na kuta shares America. Ni asialamu ndikite website ni usuwa mino kwiko ilawita wangungu o panini kilo kuona kila kikumila kwambe wana inoni kambuni ya ita ikuitwa scam kwa usi ndula mbingi ukwata katika internet ni kwa asia kana QSV ni scam. Muma jingini wavuthisia ndeto cia amwe maene nthi na alame uweta tamakwatite vaita na utandithia wa mitandaoni ithingilila kana vaiwe kwatio wa kutungiwa ilovia ila mundu watandithia kethiwa ni watwa kuma kambuni isu. Ni asepe andume utuya nyengwata mbesa siano na mwayo ni ngoni andume report yangi measiona ema kwata $15 hangi manazambia ema kwata angili mana muonza kwa mwai ni asia pala ukwiwa uandikithiandu nikenda uani mini kila mukuibwa kila ndo amekwa semeibwa t-shares matewe kana t-shares kava ita iso huwe bandu ni commission meonewa nondo wako recruit andu na nese pila mini scheme siende yana ikadela ilapate andu mako recruit kwa u system ino mukuibwa pe andu mekuwane tiwo nondo baiba ndo kambuni no yandikithitwe wa shares ikaneteta shares kwa hizo no red flag ingi painzi ya umane undu besa siaku sio sioka na edha no kwenda kumana kana system isu na alamu ivo already nienda uivu kwa website isu asi utungewe capital yaku noko lile investment yesu wone undu kukwekeka ni asia wona bandu mote na rules ndwisi besa yaku ituma aba shuma hata shuka hata baito kwiwa ukwava umaba isu ni red flag ngi ya scam kila kingi maundu ma shares pai mundu wa shares ukunenga guaranteed returns kwa ile kuwa maikwatha return ya yolopyo isu ni indicator ngi kana red flag ngi ya kana inoni scam. Mutaalamu wa maundu ma ukwati yengini waweta kana onthe ala mekonia kukunia maleve kambuni ithi mitandaoni nendo matena utuika wa kuthosya ilovia cia mitandao vala wakania nthi kumelembetania ukamba kwikonia utandithiani wa kambuni itena mavalua andu ala ingi meku mwingi ya kinduni ki ti andu twisi kana mena ujuzi na experience ni asi andu ingi kuona maita kindu ki katika TikTok na YouTube na kwa mitandaoni ni influencers ati andu mena utuika katika soko cia mbesa kwa uni waite kwikulia niki andu amaende na musikumia ba na ti andu na ti expert mama andu mbesa kwa uwe walikabu ningenda yaku lakini the wisi ino ni scheme itena license na uwoki nini si andu imekuthambwa nilivotia vilingi wa movone twa mwaka mweu. Zama ya kuungamia kimanisio kinene cha Kenyatta ni amolota Professor John Okumu mwanyani wa Vice Chancellor na valayu ukwithi wa mwanza kuoselela mwanya woo ulawe kwatiwe ni Professor Paul Wainaina aina tina wa kuthokwa handini wa chathikila chatwa iwe kimanisio niki Professor Okumu ni wathana kwa ilia utongoi na kisomo kimanisio niki Ben Musau ena mauvo. Manyisio kinene cha Kenyatta itamolota Professor John Okumu tawe Vice Chancellor kuoselela kuma kwi Professor Paul Wainaina. Okumu aitwika Vice Chancellor wa Mwanza kuma kimanyisio kichambia. Let me take this opportunity to thank the Kenyatta University Council, the ministry and my management here for the support
I'm very, very excited that I'm being given this opportunity to steer Kenyatta University to the next heights. Aitanga sama waliokuwa ya mwene kivila ansama ya kimanyisyo ki Professor Clara Momanyi aimonengelelia valua wakuoloto kwake Professor Okumu na valua Okumu watungia mobea nzama ino kondo wakumwikia ayatha na otongoi wina mawalioku. I think the process has been smooth, not turbulent at all. We have maintained our peace. The process has taken place. And we have now appointed our new Vice Chancellor. We hope that the peace that we have experienced in the last 6 months will continue, and we are happy. As a council, what are our expectations? We expect that we are going to work peacefully with our Vice Chancellor. We are going to cooperate with him. We are going to help him, assist him. We are going to work together for the good of this university. And we hope that we are going to take this university in a bigger step more than it is now. Okumu oselela utongoi wa kimanyisyo ki zikayoni chasyo kumanda na kululumilia kisomo maondoni wao kunikeli ovamwana utoika. Our students, we have great students here in Kenyatta University. Theirs is, I promised them good leadership. I promised them that the quality of education that we give, we'll always try to do our best so that when they get out of Kenyatta University, they have the best certificates. And we are leveraging on the new technologies for teaching and learning. And this is what we want to pay attention to. For our undergraduate students, for our postgraduate students, the support in research, research infrastructure, and commitment of staff to do their best to see them through. Vilingi wa Mavomo Tongoi TV, Nyinita wa Ben Mosau. Na ndi kule yitu muthinyani wa mwondete ukoliano kwitikilana na Francis Mwangangi kana tongoi alames likale ni kuma ukamba mayos kumi ya maendeleo ateo makwetie ye uteti wakuani ambaye ya mukamba weno kwitikilana na Francis Mwangangi kana tongoi alames likale ni kuma ukamba mayos kumi ya maendeleo la makwamie ateo makwetie uteti wakuani ambaye ya mukamba ye kana ye na welese waku Israeli tuka ndai mwitano kana mitandaoni amekumukanile na nungethi wandi kunikila mawoni maku tuimino kilelia vilingi wa mauvondo kadhibasa itozokathetie na mauvo makonetie madhau. Ndeto ya Mutongoi yevinya na wasia wa Mutongoi ni wakwithukiwa na yu Mutongoi wa kaunti ya Makueni His Excellency Governor Mutula Kilonzo Jr. nukwitha ainena na mbai ya Makueni, Masako, Kitui na Kenya kwa jumla ni kwisila kameme ka Mutongoi FM Liana Ndono ile FM kaunti ya Makueni, Masako Liana na Mwanza Katono itano FM na Kitui Liana na Itatu Katono Itatu FM. Unenania ukethia imwe kwa imwe mutandaoni wa Facebook wa Mutongoi FM na kamemeni kama visa ka Mutongoi TV. Ni unenania na Governor wa kaunti ya Makueni His Excellency Mutula Kilonzo Jr. Ni wakeli wa matuku 28 mwezi wa Mwanza mwaka huu kwambia saa ile sia kwacha va Mutongoi FM na Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba. Ivinda yukite yenda mundu wese undu wake na tumota skutangi nya tuk-tuk nisiukie si utumia mwaki wa stima na tio useo ukasoma utaalamu wo kondu wau sukulu wa Silver Hills Training College ni wo utongo etiendhini wa kusomethia ataalamu ma useo vya watu mota na ngalisia mwaki wa stima kana electric vehicle and motorcycle technology na undu ulamu useo vyu Silver Hills Training College yume musini
wa Masaku na wasani ni uendeye ukati ubundisie undu tuktuk ya stima iseobawa kamota ka stima skuta isululu nginyangali ya stima na alimoni ene utuika kumandisia vasa ta China kulika wendeka uke na kibandi chaku tu kosi situ ni sia kwambia mwai umwe myei itatu nginya myei thandatu na nitio kumandhia industrial attachment nena na Silver Hills Training College kwisila noti Mwanza ile itatu imwe itano ile itano imwe itano kana wiyete maobisini maitu alame Masaku ngolobani ya Sartaj Building ngoloba ya katano pakubi na Massmart Supermarket lilikana woka Silver Hills Training College neti ukuola bisi kwa kilungu cha miongwe na yulu adhiana osa ibuso oyu twika mutaalamu wa electric vehicle and motorcycle technology va Silver Hills Training College. Mowau maende mahali ukete na ivinda na nzeve kwi mowau alama etawe ni mawidhi luluko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo kweli ve mowau matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa basivitali kweli kwi wau wita wakuowa kilungu cha uwiti nikilawa kwambilelia kwambia saile na nusu siawiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Msiaisia wa Mutongo TV ni kwatiwa kwa kana wati na nesani na ukethiana na udhochadhini wa Mutongo imadhauni nye nitwa Rockefeller Mutua na inde wina ivinda wimbeta kuzuna takithio tuikati na ubanini tuambililie na movova la timu wa Gor Mahia ni wambilili senesa madhao masekafa Kagame Cup mwakani tinaosinda timu wa APR kuma Rwanda ambao itano kwa mulutu na timu wa Tusker ni wambilili secha locho kwa usindwa ni Al-Hal ya Sudan ambao ili kwa vadhei Sami Muteti katini obanini Ukakapasa Kisigino mchezaji wa APR. Timu ya Gor Mahia nunambisi nesa madhao masekafa Kagame Cup mwakani itinaosinda timu ya APR kuma ya Rwanda ambao itano kwa mulutu ambao si ya Gor Mahia neki wenetini ni adho Michael Kibwage, Patrick Sombe, Paulo Kothe Odhiambo, Leslie Otino Wino na Ebeneza Sifuni Nkom. Alifanya kazi nzuri kipa lakini mpira ukwenda mbali. Cheza mpira ambao kuchukuliwa tena. Wanaondoka tena Kogalo. Patrick Sombe! Bao la pili. Inavushwa pasa na ingia pasa chini kwenye nafasi kwa bao la tatu. Nani? Sarifu Musa anatoa pasi kwa chuma kingine. Mpira kona kwenye nafasi ni kabao lingine. Gor Mahia ni mwatongo etiende wekundia a mena pointi itatu kongi timu wa Tusker na wana ambisi ya kampeni ya madhawasu na itina watamolo ambao ile kwa moloto ni timu wa Al Hilal kuma ndi ya Sudan. Dini ajaribu kama Dini anakwenda kuikamilisha kazi nzuri ambayo wanaifanya Hilal. Akire anamwacha mtu chini, bado yuko na mpira. Akire tempo anaitoa kwa nje kidogo, kile mpira unapita, bado ipo. Salim Adams, bao la pili. Ndi ripoti ya Mutongo imadhauni nitawasami Muteti.